Ariko indaya koko mwigira ubu confidence ubu kuba wararaye mu mazu menshi y'abasore bigu uburenganzira bw'uko n'iyinzi ari yashiri wawe. Cece kwa musenzi uyobe kuri umukozi. Jya mu kazi kawe senye. Mva muko iki gihumbi nawe uzajya ugikorera. Mbese aho vuba ngo nta soni mugira iyi nzu ko ndeba uyinjiramo nta burenganzira ntabwo wari wambonye mpagaze hariya cyangwa muzi ko mugenda murara muza abandi mukagira ngo nahangaha mwaza kuharara nta soni kuva ryari se nagusaba uburenganzira bwo kwinjira mu nzu ya shire yanjye. ariko indaya koko mwigira ubu confidence ubu kuba wararaye mu mazu menshi y'abasore bigu uburenganzira bw'uko n'iyinzi ari yashiri wawe. Soni se sheri ko naje ahandi wabaga nkakubura warimutse ko naje nkasanga abandi se uraje banguka abanguka asaza gukora iki ninde wakwinjiza muri iyi nzu atari ngiye waguhawe uburenganzira keka nagukuranga akakujyana ahandi aba akubwiye kangaha Sheri. Nese ko washikaga umuhanda inyuma y'urugi byagenze bite? Ariko ndi mu nzu numvaga agira ngo sinzi umuntu uri gutonganya ahangaha ninde? Ni umuntu twavuganaga. Nawe? Niba nawe ntari bitu karibu mu rugo urisanga. Hano nta kibazo ko ni kwa mukunda abana ahangaha. Karibu mu nzu. Ako se boss kurimo gukinga ukaba unsize hanze yubeho ko mpari. Cece kwa musenzi uyobe kuri umukozi. Jya mu kazi kawe senye. Karibu rwose mu rugo urisanga. Ashashe mu mwana mubi. Kumara icyumweru cyose utaje kunsura. Nese bora gukora iki mwiye bize. Mbira nawe rwose hari ibyo nari ndimuje. Bihangayikishije bikaze se ku buryo byanduta. Ya ntibyakutana none. Shana ni nagukumbuye ariko tu. Cecekanye. Cyangwa baye kwize. Uri kwisiga ya mavuta. Ndi kwisiga ya mavuta. Noneho nawe urantunguye nayasanze. Nasanzwe. Cyane izina ry'Imana uzajye kwiyamamariza Miss Kongo. Miss w'umukongo mane izina ry'Imana we rwose. Uziko nishyira mu basore bafite abakobwa beza batereta. Oya. Ahubwo bidatinze wowe nana gushyira. Urarengereye. Ese no kurengera. Tarengera. Icyo kidashoboka ni iki? Ibyo byose. Sheri, shano hanze hari izuba rimeze nabi byatari. Use ufite n'icyaka? Ntabwo cyawe. Urashaka kunywa gake? Nsigaye ninywera bazoka. Bazoka? Kutangaye. Okay, nta birenze bikampamagare. Umukozi wanjye agenda kuzana ku kabazoka kawe hano ruguru mu gasantere. Busiete wakasegaravye. Karame boss. Karame boss. Nikosha umwuka nkoresha urubungure. Hako boss ndimo gukubura mu gikari rwose. Gukubura biguha kutanyitaba? Nta rwose naje pe. Umva nkubwire sha. Ubimenye ko mukasi igihumbi ubu ngubu. Une guhamagara icyo Ngo igihe tubanye cyose n'ubu ngubu wibutse ko nakugiriye nabi. Ahubwo ndibaza ko utangiye kwigira nabi kandi tumaranye iki? Rwose narindi mu gikari cyane ntabwo nakumvaga. Ibyo bitwisa ni umurimo. Ahubwo rero rwose ushatse wambwira ikintu wanshakiraga. Harya shinga mbwira ko ushaka. Nsigaye ninywera bazoka. Bazoka urayizisha? Ngo cyangwa iwanyu aho waturutse mu cyaro bazoka zabagamo tuzikwandikira ku gapapuro.
Nuse ntabwo nagenda nkabaza. Ese sheri uyu mukozi ni uwawe? Uyu mukozi ni uwanjye. Dore ubu namureba ni n'umwana mwiza ariko hari ibyo ukabona byajaguye dore ngubu. Ubusa umuhemba ngahe? Agize sisi makeya. Mwangahe? Ni 10,000 rwose no mwana aranyorohereza. Ngo 10,000? Ni 10 ryonyine. Amafaranga se ko numva. Nyine boss icyo ashatse kuvuga ko utwo dufaranga ari dukeya aragira ngo utwongere. Ndagira ngo tuyagabanye. Tuyagabanye? Tuyagabanye nyine. Gusa ni ngombwa ko twayagabanya. Ariko boss uyu mukobwa ntaduteranye. Imyaka tumaranye rwose sinumva ukuntu waba ugiye kugabanya amafaranga. Ahubwo bibaye byiza wakongeraho n'utundi dukeya rwose. Kandi urabizi ko tubana neza. Umva shamubwire umukobwa n'ubuzima bwanjye witonde. Nta kintu yakifuza ngo nyange. Ubwo niba ari ngombwa ko tuyagabanya. Tuyagabanya. Cyangwa niba ubyanze. Uzinga twabusubire kwa mukecuru wawe kwa nyogokuru mu cyaro. Ariko se sheri byibura urumva uyu muhungu wanjye najya muhemba ngahe? 6,000. Ngo 6? 5. Ngo 5? Ibihumbi bine noneho ko? 3 noneho? 2. Ngo 2? Igihumbi. Yes! Yesu! Umva muko icyo gihumbi nawe uzajya ugikorera. What? Niko busete. Busete wagasekaraziyo. Ose kichwaka. Ariko ase bari guhamagara gutyo birasekeje. Busete wagasekaraziyo. Nyine boss icyo ashatse kuvuga nuko ayo mafaranga ari makeya ngo aragira ngo uyongere. Ubu ntabwo mfite ubwoba bwo kubivuga.